אתה עבריין וכהניסט, טרוריסט, זה לא יעזור לך הילד שלך, אתה טרוריסט, עבריין. Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berubah ricuh setelah ia disergap oleh sekelompok pengunjuk rasa. Bukannya mendapat sambutan, Ben-Gvir justru dihujani teriakan kemarahan dari warganya sendiri. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat massa mengepung Ben-Gvir sampai berteriak keras menyebutnya kriminal dan teroris. אתה עבריין וכהניסט, טרוריסט, זה לא יעזור לך הילד שלך, אתה טרוריסט, עבריין. Aparat keamanan yang mendampingi tampak kewalahan menghalau amukan warga yang marah. Insiden ini mencerminkan meningkatnya kekecewaan publik Israel terhadap kebijakan pemerintah, terutama peran Ben-Gvir yang dikenal sebagai salah satu menteri paling kontroversial. Banyak pihak menudingnya ikut memperkeruh konflik di Gaza melalui sikap garis kerasnya. Peristiwa itu langsung ramai diperbincangkan, bahkan memicu debat sengit di kalangan masyarakat Israel. Sebagian menilai protes tersebut wajar sebagai bentuk perlawanan rakyat, sementara pihak lain mengecam aksi tersebut karena dianggap mencoreng wibawa negara. Hingga kini, pihak Ben-Gvir maupun kementeriannya belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden memalukan tersebut. אנשי הפלמ"ח נפגשו, אנשי הפלמ"ח בבית לידך, אני ג'ובליק, אני הייתי קצין בגדוד 75, בניגוד אליך. אתה עבריין וכהניסט, טרוריסט, זה לא יעזור לך הילד שלך, אתה טרוריסט, עבריין. משתמט, הנה המשתמט היחיד. אני סרן במילואים, ומה אתה? אני סרן במילואים, ומה אתה? כלום ושום דבר. בבית לידך ישב יצחק שדה, יגאל אלון ויצחק רבין, שהקימו את הפלמ"ח. סרטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל. ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.